anan panika pangaji Al-Quran titipaki ke angkui ngaji dek ke masyayikh kiai kampung panika senajan mangken berdekap ke anu kasus nangi Demak tadi berdekasus pun apa Yai Zuhdi guru ngaji kata ajunan engki nang jenengna cara apa ada enten tretan lah Korokeng aku tek, masya Allah lebih reng tua Nabi embun dituntut you segemi juta, mireng kabar segemi juta you. Lakon ambian sinuntut you. Kenapa segemi juta tangi? Segemi juta sampai sepeda motor ay jual sarang Zuhdi, tad Zuhdi. Nih serempon mana Nabi buke mantar bi Allah jawa kina. Gula cocok MC gila manggil cocok dan gula. Gagak kan seorang yang berpendidikan. Gagak. Agna MC ganteng. Mana binang Indonesia kak dinto? Si Hadratus Syekh kak dinto si Eculuki cuman dua se Indonesia. Hadratus Syekh pertama Hadratus Syekh Hashim As'ari Jombang pernah mirang tadi pendiri NU. Si nomor dua Hadratus Syekhah Fatimah binta Kiai Abdus Somad Palembang. Kanto dua kak dinto. Kadang manggil dan gula mangken benyaan saya manggil Hadratus Syekh dukeng Hadratus Syekh de emah dia benyanan kiai ki mana bika kiai pola pantas mana bika gula apa si Hadratus Syekh ini kau untuk orang mulja ya Hashim Ash'ari kalaban Sayyidah Fatimah Syekhah Fatimah Hadratus Syekhah Fatimah dari Palembang kak dinto ng Indonesia dua kak itu semasa sarang ki Hashim Ash'ari sebelum ki Hashim Ash'ari Syekhah Fatimah saampun kak dinto pas Syekh Hashim As'ari kak dinto dari Mekah lambak julu kena Hadratus Syekh mana biar kata beaba nampon bani Hadratus Syekh yang kita kadang panggil Hadratus Syekh Hadratil Mukarram Al-Mukarram Al-Menna Al-Ustad berdekapi yang mon MC ketika itu cocok alhamdulillah nah ini